Ega yo MCA we wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha yumanyikaine Mbande gusaga no rituko ria rero na gutigirwa chingoma chintindi nigegati ya baraibeso kire na kugikiria egekore ikyo uyo bwango iga no musike umingara oyo ne kyabuna kera oyomo na watu bosibure bogosira bana siasa babo oigo nigakwanira ogutumwa anka kumo MCA o Masimba Boss Mairura asabuli omugabana Simbarati gotiga kogosereria bali batari komwa okoboko neongoreria bageria sogogikiria ebikoru byobuturubanu nobuke bago bo ndeza ko gwenekia segiza machagusi icyagana wiki ya cyagitega amantu arorire abarayi bagotokonyerwa gose babayitibirega babwatekera ngari yao kurwase ibiranga by'abantu bande ndotogete ngatobe kuaso mu buko bomuntu oyomo ngekera to kugwana mamijo umuntu opinion yawe ya siasa wa kwa magana omosike Siocha Mbande popular non Mbande iga arwase konyare musimamo wayo no konyomanya kanire agaso support Fred Okengo Matiang'i ngekina gieko gara aiterwa manyinga aguchinguma abantu bari kumuhita mu rusubu mbabwaye asingansho ya siasa eke otoko itapanta ba toko sabajikura ngo jo twagara jikure otoko itu twensipitoli gere na maiso juzi aba harusi abantu barambura ngo Fred Okengo Matiang'i chikomiti cha bunge muzike Boss Morai garu abasuspend ku assembly ngapake mitinyi komi ngata ikrasi assembly president baya sa abamachorete pakajikura jihadi kera asiko bayigo tako swabunge abantu bali basa achori kurunga kibako nyora obutumishi na uwakilishi abantu bali bakorero ekende omuzike Boss Mairura igonere aminyo kera rumjo kile kurisika abayisike myaka mitinyi 10 Siocha akaruhusiwa komiti chonzi pi cha assembly. It's okay. Kazaji komiti. Lakini tikakuruhusiwa obogimba bwa bantu, tikabantu kwa to musimamo obo, chi komiti na bachi komiti no tapa. Onye musimamo kwa ile puno muntu musaja kwa SMM. Onye tuanchi kwa support mwana tu Fred Okengo Matiang'i. Naye atarira sokutarira uji. Lakini kwa hakaba anto chingoma. And I want to ask Governor Kisi counting aki musike Simba. To kwa ile kuna na masikani na ntu anakokochegia. Kuna magoso tokora gasero tokora kabisha. Lakini tafadhali tiga tumeke virengerero kuba tumeka chingoma wataba chingoma ngariba kuoba bakwa chikura. Kara kure ngaja urushikira kwa. I think kolo kige bwante kabera ni gona abantu bonsi but civilized because sasa usito astoso mete abantu baitu te kaba ngayinto kutumeka chingoma na intimidation ngomuntu wagure usasima musajonde amanya kwa wenyo tagete tuate bringa liere mesa tojora matori wale wotoita toita twanzi pitoere utigara bukaibuzi moko gamba ekiagara rende